أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دوی وان روژن کو ام نزیکی مها قرآن پیروز داهاتنا قرآن پیروز دبن که دوی مها رمضان دا کتیه از دخوازم لسر سه آیت کریمه کو ده سورت نیسا ده در باست بن آیتا پینجی و ششا پینجی و هفتا و پینجی و هشتا راوستن انشاء الله تعالی. دور ده هم معجزه هنه، دور ده هم مزگین هنه، و دور ده هم وصیت و توصیه ریوبریه هنه، امر و فرمانه و هنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. هر سه آياتي بيروز آية كم أوكو درباره أو كافرين كو ينكو ودشيرن ينكو إنكارياوي دكن إن الذين كفروا بآياتنا بوان آيات خده وان آيات خده كو أو دليل كو جهلا خده و جوان رتين دكارن دليل عقلي بن دكارن معجزة بن لي أو دليل كو ده أصل خده تيرا قانع كرنه تيرا إقناع كرنه هاشي وان دكه لي أو چه دكن وان كافرانا پرده داویجن سر جه ندیتنه خوال نزانیه داتینن هر وکی کو ندیت بن و دشیرن و راستیا کو ده اصل خدا دکاره وان اقناع بکه. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا دورة أموانا بگهنن آگر يعني جده بگهجن آگر يعني انجام ما في كاري خراب كو هشي خو بكار نانين كو هشي خو راست بكار نانين خو لحقية دانانين ولجي الرخوة جي خو نقرتن نخو اوانا ايدي جيكي حق دكن او جي هاجي سوف نصليهم نارا دور اموان بقين ويجيكو حق دكن او دراجي آقرا كلما نضجت جلودهم هر قاواكو هر دماكو او جلدوان دوی آگری هانه ده دشوته بدلناهم جلودا غيرها ما جلدوان گوهرت به جلدکی دیتر تازه کر يعني جلدوان جواره نه کر ليذوق العذاب چما جبوكو
وي عذاب هاني ديسا طعم بكن. إن الله كان عزيزا حكيما خدي كارية توانية وهر تشتيكو دكا بحكمت دكا دفرده معجزه که دفه دما مده و سردما مده و سالا مده کو پیدا بویه د بدن انسان ده بریا هر دوره ایکو بهترین به ایش و علمی به آزار دحسه جلد انسانه قالکیویه ایدی خود تعالی وک معجزه که بریا بهتری 1400 سالی جمره به آوائه که معجزانه رادگهینه دبیجه که هر گاوا که جلده وان شوتی ام دیوی جلده وانی که شوتی یعنی دما که ایدی داکت بینی وکوی بکله ایدی به حس و او رهو دامارن که حسا ایش و آزاری که چه دکه نامینه دی ایشی نمینه یعنی خود دوی امی وی جلده وان یعنی امی وی تازه بکن جبو چه؟ جبو بهتر عذاب طعم بکن جبو که بهتر آزاری ایشه بکشینن ev mucizeyeke ji bo ê ku dixwaze bibîne. Ji ber ku Pêxember aleyhisselam ne laboratuwarê wî hebûn em ê bêjin û ne jî kesekî ku bi ilmê tibbê ve meşğûl bûye kesek tiştekî wiha jê riwayet nekiriye ku beriya îslamê vê ayetê bi vê awayî vê qetiyetê ku dibêje ev ji hêla Xwedê ve û Xwedê Teala wisa dike ku ehlê vê esrê ev beriya 1400 sal ev tê de yanî îroj da neketiye lêbelê îroj em tê digihêjin ku eva mucizeyeke li ber çavê me ye. Însanê wê gavê bi şeklekî dîtir helbet wan ji xwe dersa xwe jê girtiye lê hêla wê ya mucizebûnê vê esrê de xuya dike. İnna Allahe kâne azîzen hakîma. Xwedê Teala van hemû tiştê ku dibêje soz daye kare wana bijî bîne taqeta wî digêje twana ye û hekîm e. Her tiştê ku dike jî hikmetê heye di ciyê xwe de dike tiştekî zêde tune ye. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا. Ew kesên îman etînin û îmana xwe bi emelê salih av didin werê ziwan nahêlin li pê îmana wan wek encam emelê salih dide dûwê. İnsanekî qenc jî wî kesê ku îman aniye dertê qenciya dike başiya dike xwe li hêjayiya datîne xwe li başiya datîne salihatan dike wek encama vî karê wî kêrhatî baş birêk û pêk senudxiluhum cennatin em ê wan di behişta xin di cenneta xin wan behiştên ku di binê wan re tecrî min tehtiha el-enhar rûbar dibinê çem û rûbar dibinê wan re ku diherikin xalidîne fîha ebede ew sifra ku Xwedê wan li ber wan raxistiye ew nimetê ku ew xistine navê zewal jê re tune ye dawî jê re tune ye xalidîne fîha ebede ew ê timmî di wê derê de bin naxwe dikarin nimetekî bê endîşe li wê derê tam bikin û ji wan re ezwacun lehum fîha di wê derê de ji bo wan zewceyên mutahhara pak û pakîze hene. Wek temamkirina nimetê de dî eger ku ew devera hanê bax û baxistanek cennet jî be eger ku bê mirov be bê însan be tama wê tune yê ku dê hevalbendiyê bi wan re bikin wê derê hêj xweştir bikin ew zewceyên ew hevalên heyatê yên pak û pakîze ji eyb û kêmanî û xusûrên di elema sebeba de elema şehadetê de wek vê gavê heyata kom tê de ne ji wan kêmaniya pak bike
و وك مكافات بدوام شو لودري جوان رهية دوردنا وندخلهم ظلا ظليلا يعني ام ديوان دبني وان سينكو تعرينا مسلمة بن ايدي طال دتينا خوان نكالا تأثيري اللي بكا هنكايا وكالكي خوشة وان سيد وان دارينكو بلي وان جلكن وباش جي تينا طابي دي باريزا دي بني سيهن وها خوشتا وان بفين نعمتي هانيجي إحسان وإكرام بكن جبركو أمي بن هنا كتشت نعمت دهنك جغرافيا عند قالك جي خواهنا سيهكا وصا خوش كوهينكا الولايات عربستاني جزيرة عربا قالك قيمة خواهية ويطاوا دجوار كو دقهاشت بينجي درجي دويت شولي دا سيهكا وها أمي بيجن تعري وصا كو جب روجي باش ببارستا سيهكا قالك هجابو نعمتكي قالكي قدر بلندبو إن الله يأمركم أفي مسألة آياتكم بحث كرجي قضية أو جي بي جهيلكي ببحث كرنا آياتا جوري نعمتي أهل إيمانك وخد تعالى دي بدوان وك أنجام إيمانا وان وعمل وان صالحة ببحث كرنا آياتا جور كيف وان هيج بيتر دي كو جوي آقريها بصايا إيمان وعمل شاكو باش قنج جي خلاص بونا وچ نعمتك وخد تعالى دايوان بيشتي ويلوان نعمتي خوزيدا كريه حياتك أبدي جنتك قال لك قرام بها دقل مخلوقين كو زوجين كو ديبوان انسيتي بيدا بكن وبنوان سيهن خوشكو وك إشارة بالوان نعمتي وان هري هيجا ين دنياي و طعماي هيش خوشتر دكا لده همان دمي ده ينكو تهديد خوارنا لآيات تا جوري أبينجيو شاشا عذابي وانجي هيج بيتر دكا چواك وي عذابي هاني دي طعم بكن دي بيجي آگري هاني كو جلدي وان دي تم و تم تيدا دوباره تازه بوه داكو عذابي وان بردوان به تعذيب وان طعم كرنا وي عذابي هاني دوباره بوه بغندا كرنا وي ملكي دائمي وي خوشي هاني جي لبركتنا وان وندا كرنا وان هيج بيتر دبه عذابي وان هيج گرانتر دبه چواكو خوشيا بحسينا خوشية لجمع أهل إيماني وعمل صالح كربون هيج بيتر بو بصايا ديتنا خلاص بونا جوي آگري هاني يوان جي بوندا كرنا في نعمتي هاني يه كافرة تعذيب وان هيج بيتر دبه لبركتنا وان حسرت وان هيج كورتر دبه بشتيوان هردو آياتانا قل تعالى أمرك قطعي جمرة أو دكا كو بحياة ميا روجانة و بريفبري و إدارة كرنا موا قلكي على قدارة شي أو إن الله يأمركم خد تعالى أمر ددوة أبنى توصيك أمرك قطعي دويدر دهية إن الله بيقومان خدي إيكو أمر دوا مقام ويجي وردن إن الله أوكو الله إيكو أمر دوا مرجعك جبرنتر هشتنيا جيكي أم يعني كوني تأويلك بكن جبرن الله إيكو أمر دايوا خدايا و دبلا هري بلنده أو أمريكو هاتية إن الله يأمركم أمر لودك أمر ددوا فرمان ددوا أن تؤدوا الأمانات أمانة
أمانة أن تؤدوا الأمانات أمانة أدابكن بجهن كي إلى أهلها أمانة لايقي كيبة أمانة يكيبة وأمانتها لوان وقرين أجر أف كارو وظيفك به أجر أف مقامك به أجر أف برپرسياريك به بأمرك قطعي خد تعالى دبجة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانة بجهين أهل به يعني نوكي والله وبجهن دباش تبو يعني جوار شيء تربون أمرك قطعي ورده هي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ودوام ويجي هي وإذا حكمتم بين الناس روج هات حكم كدستيوه ونخرت بون إكو بريد فهنن مروفانجي إنسان لفيد ريد بجا إنسان إيماناوي هيا تنا أهل كتابة تشيه هاتو ون إدارتكن دبني ريفا بريا ودنا بني حكمي ودنا وإذا حكمتم بين الناس أجر كوا حكم هات روجك هاتو وحكم دا دنا برا مروفان دا حكمي وان أمري وان كدستي وا وني بتشا هواي قالوا أو بكن خذ تعالى جمن ورا ناهي لبي أوكي أن تحكموا بالعدل كهن بعدله بعدالته بالداد ودادوري ون حكم بكن ام بيجن انسانكي باورمند گروهك مروفين باورمند هاتو كو ج مظلوميت دركت هاتو كو حكم كدستا هاتو كو مروفين كو ظلم وتعدى ونحقيده ذكرن كتم بردستيوي كتم بني إدارة وان ده ايدي دلي خوال وان راحت بكن وان بتشوسينن وان بپرچقينن يان قالوا دي چوا امرو إدارة وان بكن قالوا دي چوا عدالت ناوان دا بيك بينن قد تعالى بيجا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يكجي هما وصا لغور دل خستنيا لغور نزيكي خواه لغور انسان كجوار الچپكا دخن نلغور يو آواي امانتا بلاو بكن انسان كو دي بينجيا دي كو حكم بكن خلقي دي بريفا بفن دكارة سردارك بد دكارة رئيس بلدية بد دكارة تا چه كار ايدي دابه وي مروفي كاري پرورده بريفا دوه اهلي وي به دوه حق جوی کاری درکوه درباره وی کاری ده زانبوناوی فراستاوی تجرباوی هبه یکی کو کاری عسکری تیدگیجه کاری پرورده نه کاری ویه او سرداره که وی کاری ها بدیه یه کاری پرورده جی فهم دکه تیدگیجه پداگوژیا مروان انسانا تیدگیجه وی کاری ها بده وی یکو کاری اقتصاد و اکونومو و yani para و برنو آنینه و چاندنی فهم دکه وی کاری هاجی بده وی تبی هف نکه و دماکو ده حکم بین داینه محکمه یانده حکم کرنانده یانجی درباره هنده ورانده ونه هن حکما بدن هن قومان ده ونه حکما بدن yani اوا تمام جورین حكم دايني بريار ورقرتني دي تشرشوا في أمر هاني دايا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كو بعدله بدادوري دنافرا مروفان دبني قال لك أوكك أساسا ندنافرا مؤمنة دنافرا مروفان ده بعدالته حكم بكن إن الله نعما يعزكم به خذ تعالى تشقصا بوعز ونصيحتين خشك ريبر ودخا او امر فرمان كوش خذ تعالى باوايك قطعي كجورتين تشقصا خوش وهيجانك يعني دوي معنى داكو اگر كو هن وانا
پێک بینن وان فەرمانên ku li we hatine kirin emrê ku ji we re hatine dayîn guhdarî bikin bêjin semî'ena ve ata'na me vana deng hatime û em ê guh bidinê em guhdarî dikin li pêwê em ê herin çi qasa wê gavê ni'met nî evana wez nî nesîhet nî emr nî xweşin hêjan e ku li we hatine kirin yanî hûn ê çi qasa bigêjin heyateke xweş aram bi edalet bi dad bi hiqûq arameke çi qasa xweş wê çê bive di navbera we de eger hûn guh bidin van fermanên îlahî. İnne Allahe kâne semî'an besîra. Hûn nefikirin ku hayê Xwedê ji we tune. Hûn nefikirin ku dema hûn hatin ser hukm êdî Xwedê hûn hiştin û çû dev ji we berda. Berdewam e sehkirina Xwedê dengê we dişe Xwedê. Basîreta wî û dîtina Xwedê jî berdewam e hayê wî ji we heye. Wextê hûn mezlûm bûn hûn çawa bûn. Hûn bindest bûn hûn çawa bûn. Hûn kêmayî bûn hûn çawa bûn. Vê gavê ku darê hukmê ketiye destê we hûn hatin çi rewşê vê gavê jî dibîne û vê gavê jî we dibihîze. Nefsa we vê gavê di çi rewşê de bû û vê gavê ber bi ku ve guheriye wê jî hem seh dike hem jî dibîne. Xwedê Teala me bike ji yên ku emr û fermanê Xwedê guhdarî kiriye û Xwedê Teala wî ji ezab rizgar kiriye, xelas kiriye, bexşandiye ji wê ezabê hanê ayetê Xwedê ji ber ku dîtiye û dersê wergirtiye, rêberî têde dîtiye û daye pê wê rêberiya hanê. Bûye ehlê selahê karê qenc û saz kiriye, avadanî kiriye. Bi wê xwe layıqê heyateke ebedî a cennetê kiriye û dema ku darê hukmê ketiye destê wî bi edaletê hukm kiriye. Dema ku bûye rêvebir yê giştî emanet li ehlê wê vegerandiye û van ayetên ku me xwendin evana ne ji tewriyeke wisa pêk hatiye. Pêxember aleyhisselam wek mîsal dema ku Mekke fetih kiriye mifteya berpirsyariya Kaebê berê destê kê de bûye dîsa li wî kesê hanê vegerandiye. Emanet li xwediyê wan vegerandiye. Digel ku beriya xasekê dijminatiya İslamê û Resûlê Xwedê dikir. Bira dijminatiya we ya ji qewmekî re dema ku we hukm da nebe sebeba zilmkirina we hukmekî şaş derbarê wan de wernegirin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.